Milo Đukanović opet udara na Srpsku pravoslavnu crkvu. Izjavio je da će vratiti oteto i oduzeti svu imovinu. Stvorit ćemo crkvu nacionalnih Crnogoraca, rekao je on. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović obratio se medijima povodom 2 godine mandata i tom prilikom poručio da bi Srpska pravoslavna crkva da upravlja Crnom Gorom i da određuje njen pravac i karakter i da će on stvoriti crkvu nacionalnih Crnogoraca i još jednom zapretio da će oduzeti svu imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije tu reč o zakonu niti o imovini, jer i taj zakon i ukupna pravna demokratska praksa dana svakome, dakle i verskim zajednicama, obezbeđuje pouzdanu imovinsku zaštitu pred nacionalnim i evropskim pravosudnim institucijama. Reč je o nečemu drugom. Da li je Crna Gora u stanju da uspostavi vladavinu prava koja nije samo imperativ evropske integracije, nego prevashodno normalnog i civilizovanog života u našoj državi? Ili postoje subjekti društva koji imaju ekskluzivna prava, kao što je slučaj sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja bi da upravlja Crnom Gorom, da određuje karakter i budući razvoj? Preciznije, da li je Crna Gora demokratsko multietničko društvo ili srednjevekovno teokratsko srpsko, kako nas podučavaju crkveni velikodostojnici, rekao je Đukanović na konferenciji. Dodao je da svaka verska zajednica može biti samo ravnopravan deo društva, a ne pandan državi. Suočili smo se sa otporom Srpske pravoslavne crkve da vrati oteto i ukradeno od Crne Gore. Zakon o slobodi veroispovesti treba Crnoj Gori. Da li bi nam svima bilo bolje bez ovih ostrašćenih konflikata? Da, svakako, ali šta je cena toga? Da odustanemo od modernizacije i evropeizacije, to je skupa cena. Zakon je otvorio mnoga pitanja. Suočili smo se sa otporom Srpske pravoslavne crkve da vrati Crnoj Gori ono što je Crne Gore oteto, ono što je ukradeno iz crnogorske istorije i oko toga se ne kolebamo kakvi god bili otpori, rekao je Đukanović. Rekao je i to da je sve što je zakonito stečeno, srećno služilo, sve ono što je oteto države Crne Gore biće ponovo njeno, koliko se god protivio i kakvim god metodama se služio. Ne nudite nam izranđale i okrvavljene formulare za budućnost Crne Gore i Balkana, nećemo ih prihvatiti. Ponudili smo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da bude deo rešenja obnove samostalne crnogorske crkve, obnovili smo državu, vreme je da obnovimo i crkvu. Oni za sada tu ponudu odbijaju i neće im prvi put biti ako propuste izglednu šansu. U tom slučaju preostaje im da nastave da budu crkva nacionalnih Srba u Crnoj Gori, ali i tada ćemo morati stvoriti i crkvu nacionalnih Crnogoraca. Ne mislim da je to najbolje rešenje, bolje sam ponudio, da imamo pravoslavnu crkvu koja će okupiti sve vernike. Crnogorski imaju ista prava i potrudit ćemo se da se razvije infrastruktura i da se državnom diplomatijom doprinese kanonskom priznanju te crkve i njene autokefalnosti. Svako drugačije postupanje države bilo bi neodgovorno, rekao je Đukanović.